2 od 1,5 metra, 4 od 1,5 metra pa dvojke. Ne mogu. Danas je 11.5.2020. i stvari se polagano vraćaju normali. Di si? Ja sam da ćeš snimat pa sam se sredio malo. Čekaj, jel vozi tramvaj? Ali ne tu možda. Voze, mislim da voze, ali jako rijetko. Evo, sam htio javiti da dok sam montirao ovaj video sam lupio 30.000 subscribera, tako da hvala vam na tome ljudi, puno mi to znači. Idemo se vratiti u video, Mrkić i ja zujimo po gradu. Ćao! Bok! Ej, pa vam se radiste. Ja vas snimam sad, to je vada okej. Ozbiljno? Da. Čekaj. Pa zapravo smo krenuli na kavu, ali je dosta kaotično pa smo uzeli kavu za van. Idemo negdje. Kako prema? Kako si prema? Gle špica, gle špica. Špica se vratila u grad. Sve je po starom, a doslovno sad je sve po starom, čim vidiš ljude u kafićima. Da. Daj nam neki savjet. Uvijek kad dođete u pekaru pitajte je li ima kaj toplo, jer bolje je topli slanac nego hladna pizza. Je li imate nešto jako toplo? Ženska je lik na prvom dejtu, to ti se sigurno desilo. I sad ona njemu kaže, joj, čula sam kakav si u krevetu. I kaže on, ma daj, nije to ništa. Kaže ona, da, tak sam i čula. Pa dobro, kaj je ovo? Ne, kako mi ovo možeš objasniti? Da je ovo u redu? Kaj da mu je bebe stradao u potresu. Hoćemo se sjesti tu na ovu klupu između Mitsubishija i Ford Focusa. Može, stari. Evo, pozdravio sam se s Markom, Marko je išao doma. Sad se javila Anta, tako da se nalazim s Antom. Planirao sam snimat više toga sa Markom, ali nekak smo se zapričali, nisam htio paliti kameru, uživali smo u danu. Život se vraća lagano u normalu, kafići su se otvorili, špica je zaživjela još jedanput. Navodno su i tramvaj počeli voziti. Najluđi prizor sad je da su ljudi počeli parkirati, mislim to su još davno počeli parkirati, ali još uvijek su sparkani i na Zrinjevcu i na Strossmayerovom i kod umjetničkog paviljona, po parkovima i trgovima, što mi je nevjerojatno. Znači, od potresa je prošlo skoro 2 mjeseca, grad niš ne radi, ljudi se nonšalantno parkiraju. Mislim, ja razumijem zaki se parkiraju, kao boji se da nešto ne padne sa fasade, ali ovo je fakat too much. Ako se bojiš da ti neke ne padne sa fasade, parkiraj se negdje na periferiji tam, ili kod glavnog kolodvora, kod Lisinskog ima parkirališta, a ne ono na Zrinjevcu. A grad ništa ne radi, skupljaju poene valjda. Ne žele previše razljutiti ekipu i ekipa to iskorištava. Ali mislim, ko da smo zadnja selendra. Gle, ljudi, razumijem, ali neki red, ono, neka slika grada se treba održavati. Nisi? Hvala. Ćeš sad ispričat ljudima kako si se naljutila na mene? No. Znači ja nisam samo... Ajde. Vidi, ja smo se dogovorili da ćemo se vidjeti i da prvo ide s Mrkićem i da ću ja doći. I rekao je Anta dođi do Zrinjevca i ja sam pješačila od Mihaljevca do Zrinjevca i pitala sam ga vidi gdje. Sad ćeš vidjeti nešto jebeno, sad gledaj. Dakle, komad tornja visi. Komad tornja visi ovak na željeznoj malo, ali ima mali tornjić koji visi. To ko da je fake. Ovo je neko kinky. Have you ever had a threesome? What's a situation that is always improved by my presence? Dakle, ne s tvojim prisutstvom, nego s mojim. Shvatio sam. Da, sad mi moraš dati neki kompliment. To ti neće biti teško. Bilo koja druženja, kaj? Ti voliš pričati o emocijama i onda možda kad su ozbiljne teme si ti dobar
dobar član društva, jer si... Daj, pusti sus. Ne mogu, ne, ja se... Ne, fakat ću se možda malo rasplakat. Have you ever pretended to be someone else on the internet? Nikad, a možda ako klinac kad sam imao na onim grupnim chatovima bi imao nekakve pseudonime, ali... Na Iskon chatu. Ne znam kako su se zvali. Iskon chat je bio najpoznatiji. Ono kad niko nije imao pravo ima, ali zapravo u nekoj... Zapravo ne, uvijek sam bio Vid Juračić. Dobro, ali ne moraš ti imat, dakle, ono da si baš da si glumio da si neko drugi. Ne, nikad. Možeš ti imat pseudonim i to. Ne, nisam nikad. Neko vrijeme na jednom chatu smo glumile da smo neka starija cura dok smo imali 12 godina i počeli smo se opisivati s tim dečkom. I natjerali smo ga da dođe do Mihaljevca. Kao da idemo na dejt. I onda smo kao trebali doći na dejt, to smo bile tipa Žu, Ema i ja. I onda smo kao njemu slale poruke, razmijenili smo brojeve mobitela i sve. I onda smo mu poslali poruku kao da nam je umrla baka ili je frendici umrla baka i da ne moramo doći, ali smo mi došle. Mi smo došle i mi smo gledale tog jadnog dečka na Mihaljevcu. Mi onak imamo, ne znam, 12 godina i taj dečko koji ima ono 18, 17 i mi ono se skrivamo i šaljemo mu te poruke. Da. Pazite se s kim pričate na internetu, to ti je. Možda taj dečko sad gleda ovo. Pa neka gleda. Kristijan, zvao se Kristijan. Kristijan, žao mi je. Pripremam 2 malo ozbiljnija projekta, pa malo rijeđe objavljam videe, ali pokušat ću između ta 2 videa koja radim tu i tamo izbaciti ovakav neki ležerniji video. Tako da napišite u komentare ako vam je zapravo ovo zabavno i ako želite ovih stvari više, to me malo će me motivirati. Hvala kad ste gledali, ljudi. Stavite komentar, šerajte, lajkajte, sve te lijepe stvari. Ništa. Bacite subscribe naravno ako se niste subscribali. I vidimo se uskoro. Ćao.